lo un'wana wa minkandziso ya video leyi nga tala eka swiyenge swa mabulu kumbe social media yi komba ntlawa vanhu va ya eka holobynkulu wa le KwaZulu-Natal no Musa Dube. Holobynkulu ari ekaya ni swirho swa ndyangu wakwe loko ntlawa vanhu va kwalomu ka 100 va kombisa ku vilela ehandle ka yindlo yakwe. Munhu loyi a vulavula eka yin'wana ya minkandziso u twala a ri karhi a ku vaaki va xifundzankulu va famba hi muti wa varhangeri va ndhuma va kombisa ku vilela a va ri ku yimbeleni ka tinsimu to lula ntshunxeko va tlhela va humesa marito ya nhlamba lama a va ya kongomise eka Dube. Maphorisa va le ku laviseni ka xivangelo xa mayelana no kombisa ku vilela. Police have opened a case of intimidation and trespassing following an incident in which a group of people gathered and protested in front of a residence at Hillcrest on Saturday evening. Police took control of the situation and the protesters were dispersed peacefully. Investigations are currently underway into the motive for the protest and the reasons as to why the gathering had to be held outside a private residence. Eka papila President Ramaphosa u suri swinene ku xingitiwa ka holobynkulu na ndyangu wakwe. ANC ka xifundzankulu na vona va hlasele ntlawa lowu nga kombisa ku vilela endlwini ya holobynkulu hi marito ya vukarhi.